kumsanga zakwa somkwa panga July ni somthum pakhat zandariat lechan ve khan South Carolina nula pakhat chu anathok bang in lama ho turin abial pa alo nga ka chuti lai tak chuan samsiam na dor tuk vera tanga pa pakhat ron zuang thlai hi awa mufu tahlau maya chupa chu tunge ani ti po hriat man lo khoparangin atlan bo ngala chunula chuan ngai that lo na lian tak nein police call ngala abul hnaya duty omrem chang patrol officer deputy lengli chu chanchin ngai venin aron kal ngala ruk ruchet na nu mavel chui tura in ngain samsiam na dor chunga chuan an luta amai ro chu a be se lo lutuk thil rap thlak tak awa mutatlat mai nu pakhathi chuata ni khoshelovin alo letreng maya deputy chuan an pan naya amar phute an endika chunu chu athi to ni ti ashe theita ani deputy lengli chuan a thopuite apun wata amuna chuan detective Rick Gregory po midang rualin aron thleng ve ngala crime scene chu an endik ta chu mei chelai na tom tak chu a shoka shui ipte a na ni om takhi ain phuara a mor le lam chu gizar tui kal na pai pa ain tron boka chuti chuan aloin oklum ani nu chui tu pa chuan ador chung vel chu luk takin an endik ngala apar saoma paisa da na po doa po paisa lom vek boka ruk na lamrong kai ni thein alang lo tin to suala to hun lai bor vel hi dariat le minute som panga changariat le chan ve bor vel ani mela alok buka changa landanin dar sari le chan ve nuwa appointment la to lo ani mela chuti ni si engwangin nge dor chu akhar ngal mai lo tol thatu chu a mel hriat alo ni rengangem ti te chu zona poimo tak alo ni ta an victim ador nei tu ni bok chu kumsom ni pasari mi Dana Setterfield ti ani ti an finfia ngala fapani nei toin Roebuck South Carolina a khosa he samsiam na manga ezon na hi kumsari la ya local puito ani nu chui tu te chuan misual mit nge ya mutu police te hriat tir tu ni bok Diane Harris chu thuan an zot fia Diane chuan tuk vera changaron zuang thla chu mingo fitnga le in chi kwa vela sang nin kor cho chibu pol rong le ke kor jeans pola hanin a soya a mel manga mu dan te chu lem ziak thiam nen chang dunin alan ziak chuaka thutar lo khom tu te nena an the dar ta ngala chu ti lai chuan poi khoina hmuna changa nai te a papakhat hian thilrin hlel om deuh engemaw a hmuh thu aron reporta Ford Bronco motor rong pol le avar in pol hi ador kota ading ran maya adora khar to sia chu motor chu chulai hmuna adin ngot chan turomin a shelova police ten hena chuan an nu chui lai nen in zomna anei miel takin tin aron report ta ani chu thu chu nu chui tu te chuan an bozui ngal chara Ford Bronco motor rong pol le avar in pol chu anan zong ngala ma se heng thil ma an muchuak talo ani crime scene lama chuan forensic lam mi thiam te chu misual nu chuina ta na tangkai thei tur zongin an lo buai ve chara fingerprint engamazat mu chua ania mi chitin chitang luna customer tam tak lu chuana ni wangin thil makwak po ani shan lo amai ro chu gizar tui dana container banga an fingerprint mu chua zet hi chuan ngai tuana article thuita gizar pai pa shuin trona nen chuan ain hlat lo hlea a tron tu chuan von chanatan container chu a mangani ngot lo chuan chulai fingerprint vom ngot thu chu aum tlat lo ti chuan detective rika chuan chu fingerprint nei tu chu tol thatu ngei chuan ni aring het ngal bur mayani tin autopsy result alo chuaka de nai chuan pong suala tok nge ni ti an fin fia theita bok ani ole kan kal thui main like ka han pele lokila tin he channel i lo la subscribe lo ni chuan khongai min an subscribe sak ve ngala notification ka ion page chuan video thar lo chua piangin
i first zia thei don ani ti chuan chungan thil mu chu zong zong te atang chuan nu chui tu te chuan rin dan pakhat an nei ta de nai chu dar sari le minute somli pangabor vela ador khar turin ain buat saya munte phiatin identify chho vela chu ti lai tak chuan mi sual chu ron lutin de nai chu aron pong suala adu to kanga nuwa shui mangin arek vaka gizar paipa chuan akhai lumta ani han ring misual pa che dana tang chuan de nai chu a ho hle nin alanga tin ador khar hun mi re lai kher a chu chat dana chuan anin sha chiang hle ni lo vek poin misual pa chuan a hun man dana zir chiang masa vek phot nin alang chu tiarin dan nge tak an nei lai chuan container fingerprint an mu chu forensic lamin laboratory anan zir chianga de nai pasal hlui Mike Setterfield ta kut zung chang thang e ani ti an mu chuak zui boka Mike chu arin hlel om ta viau mai ti chuan de nai pasal hlui chuan an zir chiang ta ngala de nai te ina changa mail chan ve vel le ka hla a oma an fa te po amana en kol nge ani nu chui tu te chuan Mike chu aina kalchilin thuan an zot fia tual thana thlen zana chuan ina afa te kianga om thu alo soya afa te point chu tho chuan lo soya ni crime scene a fingerprint an mu chung chang po soi fiana thadeu alo nei tlat mai ka chuan de nai sam siam na dor siam na mystery na zong chu ama tho vekani thu tele gizar po ama fit sakani thu alo soya chu wang chuan mun tina a fingerprint lo om po chu amak vak talo tin mai ka hi in khai thlize izoi chi ni mi alo voksa thau e ngam to lo tai phi ani ve toa atan chuan de nai tuk ver tang zuan chua chu thil theinin alang lova ti chuan ani churin hlelli sa tangin an thai bo ta ani khatia forensic lamin nu chuina tur zonga de nai sam siam na doran en dik lai khan chuata de nai thi sen tlingkara fingerprint fia tak pakhat an lo mu chuak tel boka database atangin an endika South Carolina huam chung an lo man to fingerprint an lo da that to zong nen an en mila van doi thak takin amil pui an mu chuak zo ta tlat lo nu chui tu te chuan ti sual pal aum te ni ringin voing emo zat an test non tir lea ma se adang lam thei chuang lo chu thi sena kut zung chang nu ma chu tu kut nge ti reng hriat thei ani talo report pakhat lo lut Ford Bronco motor rong pol le avar in pol po chu anan zong ngiala mi pui hriata te anan puang zar boka report engemaw zat chu lo lut ve bok ma se chui chian tlak pakhat ma an mu thei lova nu sui na po chu han tho zui vak ngai na aum talo ti chuan mason na pakhat ma om lova kum khat chuanga liam nuwa Spartanburg County Police te chuan report an dong tanol mai zel tang pakhat hian atan puipa kumsom ni pakomi Russell Trevor Queen a chuan deinai chungchang a soizing hlenin aron soya zel tang te hian an tan hun chung ti thlem sakan ni theina turin police te hnena thu engemaw an khiu riu thina he pa po hian chu churem changa lain a thian pa ti chu a zep seng tabik lo ani nu chui tu te chuan Russell chu anan chui chianga atan chan po deinai case nen khan aloin ang viau mai thingkunga meiche pakhat phuar betin apong suala chuta deinai thani lai khan zela tan lo thu te anan hre chuak le ta zela tin a hmela chu misual hmel mangan zia nen aloin ang em mai boxia a chiang thokhat ta viau mai amai ro chu nu chui tu te chuan chet sual pal an la hlau tlat mai chana misual mutu Diane Harris chu anan kova zel tang thalak sang rem khom an en tira Diane chuan Russell chu akok ta chat maya chuta zet chuan Russell Trevor Queen chu chui chian lo chi ani talo
ti chuan atan na zela chuan a DNA sample te lain forensic lam mithiam ten an zir chiang ta amai ro chu be seina asan to te lul nen de nei taksa an DNA mu chuale rasela DNA chu aloin mil hau lo maya an malak na a chuan ople ta ti chuan hunakal zela kum som te meu aliam nuwa po de nei thattu chu chui chualovin ala om tareng maya amai ro chu detective Rick Gregory le Thomas Mita te chuan beidon san mai mayan tum hau lo misang sangan kom kuala an document hlui te an highlight le thina chu tiang chuan nu chuina tangkai thei tur zongin an virtual zak reng mai ani chu tiang che chuan de nei chung te point be seina an la nei verenga abikin afanu Ashley Setterfield ti chuan a theiang angin nu chui na po alo thok ve na satle Ashley hi anu thi lai khan kumriat chau alania kum som pariat an tlin ve ta ka chuan college te po alo rap ve ta US sarkar dana po puitlinga chiar alo ni ve ta chum khatchu akar siam tir turin workshop a aluta he akar chhia hi anu case chui chuana tan apoi mo heavy u chuak ta ani mechanic chuan Ashley chu de nei fanu ni ti alo shia chuti a melan muta ka chuan thil hriat chua anei ta he mechanic hian a mele ani na thupa duwa wangin keni Geronimo investigator te chuan u mechanica kan ti mayang kumsom kalta kha chuan high school an lakala zan khat chu a thian pa Jonathan Vican an ina atha hoa Vica motor chu Ford Bronco rong pol le avar in pol ngei mai chu ani konga chuan an ti bora an hlim hlea Vica chuan alu me du thu a soya u mechanica chuan tunang zana khonge me tiranga tin an zota Vica chuan deinai dora tin a changa Vica chuan soi chun zom zelin deinai chu cheloti thu te lumet turinga takala tum lo thu te le mutpui chak thu te thlengin u mechanica chu ashil phong maya ani chuan alo ngai thu tak sak em lo Vica chuan deinai chu chua pui soma tum thu te an soile ta zela u mechanica chuan oi lo lutuka anui so vela chutia oilo mel taka annui vel chu Vica chuan alo ngai thei thak lo maya om dana tang chuan alung oilo ani ti a hriat thei ngala Vica chuan ka bem thluk zo iring lo ani mo tin u mechanica chu an zot ve saka anila chuan ringe an tiliam ve puata ti chuan anin chu an thlenga u mechanica chu achuk ta zana TV atangin deinai rong takatha ani thu an hret chia mai chu a phuzuka a thian pavika chuan in nam hnoina anei ngei a ring ngalani ti chuan atuka police call ngala Vica chuan Ford Bronco car nei thu te chenin a soita vek maya ahun lai khan police te chuan u mechanica thu soi chu an bo zui ngeya thu zot fia turin anina po voi ruklai an kala ma se Vica nuin afapa chu deinai thi zana chuan in aom thu lo soizel mai sia tin an motor te po chu an dap chuak veka engthil man mu chuak talo ani an kar chu min an ngai ven viawani mel papakhat na thok poin an thona bula nia step kan remani ti atarang deu khan he motor hi chu anilo nu chui tu te poin an ron chui vek to chu wang chuan min zot boi lo la in hun hlutak in khoral lo ani mai ti ziakin an motor nuwa chuan an tar top mai ani police te chuan Jonathan Vica DNA sample chu lak ve shim an dua korta po dil na an thelu thlapa ma se an kara in ang ti wang chawa mi DNA sample lak ri ngot chu thunei tu te chuan an lo rem ti tlat lo maya police te chuan Jonathan Vica chu an zui talo ani chung chu thil thlen dan lo ni to ma se u mechanica chuan deinai fanu Ashley an mu ta ka chuan
police te hna ava report non le thain a hria ti chuan Spartanburg County Police te hna chuan athil hriat te chu ava report le ta amai ro chu kumsom liam ta an boina ang chia kha an tong le tatlat mai vika chu a DNA sample la turin evidence thatok tak sei turemo mu turemo po om silova a report tu mechanical a chuan a minga seilang du box silo chu tiani chuan vika chu ring hlelengang ma se a fin fiana tur a DNA sample chu lak ngai na om don lova ke su chui chua lovin om don ti na ani hei takin hu chui tu te chuan an hlau berania chu wang chuan mechanical chu ani na in thuplo sham turin an ngen tangoi ngoi maya ani po ain ngai tu na sa hlea high school kalaya atrian chaber secret bung po alo in fis pui photo a best friend hek tu ni chu a she hlea amai ro chu kumsom kalta ai kha chuan angai tu na po alo puitling veta ama chi ain ngai tu thei to lova de nei chung ten ro rel na dik mu an thlak hlel ziale an mo zia te po aman thiam veta ti chuan de nei case chin fel na tur ani don phot chuan tin a thian pa chung ten an huat dan tur ziale min makan ti dan tur zong zong te chu ril ruwa shereng chungin police te hna Michael Pesa ni thu a soi chuak ta ti chuan thu she turin tlak aron pen chua ta ka chuan court po chuan vika DNA sample lak phal na thu pek chu a pe chuak ta ani forensic lamin DNA chuan an zir chianga de nei taksa mi pa DNA an mu chuale vika DNA chu aloin mil chia maya ti chuan September ni som bani kumsang ni panga khan Jonathan vika chu Dana Sitterfield ti pong suale tual tha thu boirin hlel thua chuan an manta ani juninga kumsang ni paru khan Dana case chu court an ngai tua chanta prosecutor Trey Gaudia chuan kumsang khat zakwa somkwa panga juni somthum pakhat zana thil thlendan chu heti hian a soi chuak ta vika chuan a thian pa Michael Pesa chu an ina a thla hoa motara chuan an titia an hlim dun hlea vika chuan deinai dora lumet tura kalatum thu a soya tin ama aya kumsoma upa deinai chu a star thule bema tum thu te a soi boka Michael chuan a oilo lutuka wangin auk sak vaklo ti chuan Michael chu an in kota a thla hnuwa vika chu deinai dor lampanin ain khal pheita zandariat bor vela ritoa deinai chu ho turin aloin puat cha meka vika chuan lume adu thu an shila deinai chuan in khar tum to thu soin atu ka local le mai turin vika chu an shila vika chu ain hera ho turang devin kongkalama pana ma se chu chu atumani okong silo kongka chu akal thate tea laita ofa voile khata deinai chu aswal ta phut maya apong swal nuwa shuin ashoka areka gizar paipa chuan ale lama chona ti chuan thiturin achua santa ani vika chu kongka tanga chuak tha hle lovin tukver tangin an zuang chuak khera dor kota ding dain herisi chuan alo mufu chata ti chuan kumsom nuwa an chui chuak ta ani dainin misual pa mel mangnia soile vika mel chu ain ang heavya apian manga soi zong zong nen po aloin milvel vek ani Jonathan vika ve thung chuan deinai thina chuan in nam noina pakhat ma nei lo thu soin tual that tu dik tak chu zalen taka alom thu soya korta chuan a trap chuak hial ani amai ro chu thushe tuam chun a best friend Michael Payson a thushet te court chunga an soi chua meu chuan jury te chuan khodangan hoi thei to lo ti chuan November ni somni kumsang ni paru khan Jonathan vika chu Dana Sitterfield ti pong swale tha thu boya chuan thiam lo chantir nin dam chung lungin tang tura achung thu relani ta ani tin vika hi trial nei ma Spartanburg County Jail a om lai khan detention officer pakhat kuta thlaka wangin
dam chung baka kum thum dang tang tura achung thu relani le tabok ani nu chui tu te chuan dei nai hi vika victim masaberani poin anu nung ber chu ani an ring lo September ni somni pali kum sang ni pani khan anu pui hual Heather Renee Seller si chu chin hriat lovin a bo dai maya kar khat nuwa luya akaran chara ma se ama Heather chu tun thleng hian an la zong muzolo ani